Klizaljka ima najveću ulogu kod svih sportova na ledu. Bilo da je riječ o umjetničkom, brzom ili sinkroniziranom klizanju te hokeju, klizaljka je jedini dio opreme bez kojeg se ne može. Kod hokejaša klizaljke se dijele na dječje, rekreativne i profesionalne klizaljke. Noževi i cipela kod svih triju vrsta prilagođeni su funkciji klizaljke. Kod klinaca, odnosno kod mlađih uzrasta, ta klizaljka je uglavnom slabih materijala, znači njezina osnovna zadaća je da je čvrsta uz globu, jer znamo da je to najniža točka hokejaša i najvitalniji dio je i normalno da ta klizaljka mora imati zadaću da zglob drži savršeno čvrsto. Dječje su klizaljke mnogo mekše od profesionalnih jer se djeca ne izlažu tolikim brzinama paka kao profesionalci. Kako hokejaš raste i stasa, potrebna mu je i kvalitetnija i čvršća klizaljka. U starijim dobnim kategorijama klizaljka počinje štititi nogu od paka jer čak 80% udaraca paka trpi upravo ona. Normalno da su ti noževi prilagođeni udarcima jer tu nisu, govorimo opet o mlađim uzrastima, tu silina udarca nema nekakvu jačinu, tako da uglavnom ti noževi ne pucaju, što već kod seniora je tako koncipiran nož i napravljen da praktički od udarca paka nož pukne, plastika pukne, ali je tako prilagođena da u toku utakmice se on mijenja praktički za par minuta. Uz kvalitetu klizaljke vrlo je važno brušenje klizaljki. Ono podrazumijeva stvaranje bridova na lijevoj i desnoj strani noževa. Gledajte, uglavnom brušenje ima isto tako, a možda i najvažniju ulogu kod samog hokejaša. Znači, ovisi o serviseru koji obavlja tu dužnost u momčadi. To su provjereni ljudi, uglavnom su svi bivši hokejaši, znači poznavaju materiju, znači poznavaju što je led i taj kontakt servisera i igrača je jako bitan. Uz komunikaciju kod brušenja serviser treba znati kakva je kvaliteta leda na kojoj igrač igra, treba poznavati njegovu tehniku klizanja, treba znati težinu klizača te mora poznavati hokejaški žargon. S tim znanjima serviser hokejašu daje kvalitetno nabrušenu klizaljku. Što se brušenja golmanske klizaljke tiče, ono je potpuno različito od brušenja igračke. Ako se to dobro ne napravi, ako bridovi nisu prilagođeni golmanu, tada njegove kretnje iziskuju puno snage. Što dublje brid ulazi u led, to su njegove kretnje teže. No golmanske klizaljke su već i na prvi pogled same po sebi specifične. Golmanska klizaljka je koncipirana, ali savršeno različito od igrače. Normalno zato jer i ta klizaljka skroz u drugoj ulozi. Znači vidimo prvenstveno da ta klizaljka ima jedan oklop plastični, normalno jer da golmana zaštitimo. Kod ovakvih klizaljki nož je niži od igračkog jer golman ne ulazi u klizačke situacije kao ostali igrači. A ono što je jako bitno, a to je bitno da je sam nož praktički širina, odnosno površina igračkog noža je nekakvih 6 cm na ledu stanju mirovanja, dok je od golmana to puno više. Širine noževa kod igračkih klizaljki su 3 mm, a kod golmanskih 5, isto kao i kod klizaljki za umjetničko klizanje. Klizaljka za umjetničko klizanje, već sama pogled na nju govori da je u odnosu na hokejsku klizaljku razlika dan i noć. Znači, što bi bilo specifično za ovu klizaljku, ona je izuzetno tvrda, što nema ulogu da štiti od paka. Opet je sve težište bačeno na taj donji zglob gdje mora biti klizač najstabilniji. Uz stabilnost, posebnost umjetničkog klizanja kao sporta rezultiralo je posebnosti klizaljke. Noževi ovakvih klizaljki imaju zupce za skokove i piruete, a brušenje opet mora biti savršeno. Kad brusiš ne smiješ dirat, znači brusilica ne smije dirat taj prvi zubac koji ima ogromnu ulogu kod skoka i kod doskoka, kod piruete. Veliku ulogu kod brušenja, ali kod kupovine klizaljki ima sam serviser, odnosno trgovac. Stručnjak za hokejašku opremu Zdenko Crnković savjetuje da u prve 4 godine igranja hokeja klizaljka ne mora biti skupa. Za te najmlađe hokejaše treba kupiti laganu klizaljku i ne preveliku.
Kako se cijene kreću od 400 do 5000 kuna, svaki će hokejaš i roditelj uz pomoć trgovca moći izabrati onaj najbolji omjer kvalitete i cijene. No, jesu li skuplje klizaljke i bolje? Skuplja je zato što su u njoj materijali ti koji su čvrsti i koji imaju ulogu štititi nogu od paka. Zato je uvijek potrebno znati kakvim se situacijama hokejaš izlaže na ledu i prema njima kupovati opremu. Još jedan savjet je da klizaljka mora izdržati sezonu, ali kod djece u rastu potrebno je ponovno pronaći dobar omjer. Moj prijedlog je, odnosno moje mišljenje je iz iskustva, znači djeci kupovati dobro i veće, znači da procijeniš, opet tu mora imati trgovac ogromnu ulogu, ogromno znanje, da jednostavno ako kupuje u 9. mjesecu kad počinje sezona, da ona do iduće godine, znači kod nas nije kalendarska godina, znači do iduće godine u 5. mjesecu da ta noga izdrži, a ne da na pola sezone noga počinje, odnosno klizaljka bude premala, jer onda je to opet preskupo.